Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ripan nasasi adae poleri adatorioloe poleku adae makadae dua temasara telu teman laisang pura pada tak paham mana ni sila surang makadae dua teman laisa telu temasaran tegaina tu yana tu nurung Muhammad na Allah Ta'ala. Jadi puran itu ibicaraki ripamulana engkana arta saupu pamulange ya makuke nakutai seniaro telu telma dua teman laisa telu temasaran nurung watakaleta Nabi Muhammad Nabi ta Allah Ta'ala fata pularisan itu yana tu dua temasara telu teman laisa ya mutomatu. Jadi idik simpul selaku siniman marang kalingai ada papa setoriolo megato tahu tetonga sempajang agamina cita-cita suruh ga banglo na tuntu manang ka suruh galok mo tuntu niya to sempajange nasenge ada na pula pang Allah Ta'ala kadomi apa cina de ikado yaro sempajange tek na pasuk ki masuk lino mita tajang nakku suruh ga mo tuntu na sempajamu na bacin tu puange na sabak tanna tujuanna mega tahu tak tahu masapa pak disengang alam na sapa karate doti amega megana pencak silat sini nak guri manang naya senge de cendrinoe tanak kwaro anya makinin nawangami na pakeni pakena makadai moto ni kwele na parese na pasakna makada nakku atawi urane kak biasanya napas sesurang ya tu biasanya kinyawang jama dek tapahangi ya jilo pelaki na sabak basau ge mak dupa-dupang na parese napas na pula tau moto urane kak naseng na joka na noto orang urane na sak dingi mak dato imonre na gete na sapur lea na sapur leawa makada urane kak tepu na salah ki na sabak mapa nasaki yarnya semak bindro tegae dek nya semak bindro senalok joka purer na pakai ngurai na letu isiolo tawe makada mater mak lepayano nasaba urane kak isana mater itawai nasaba patentui nasaba pangala Ta'ala tu dek di patentu nasaba masuk mata mak itu pranatro dek gawat di masuk jadi sini surat-suratku pada cengi pahat tak madeceng iya tu sempat jangan sesurang kadomi tapi wajib iri pigau nah sini tawe ya pa megato ada makada tubuhku sempajang nyawaku pawa sempajang rasaku nak boleh sempajang tegaina roh ya roh makada tubuhku sempajang wajib mete makada tube mete mas sempajang tegai tan rana tube mas sempajang surang tai tabawan ni watak kaleta tai tegemek tak yaro gemek tak naku narapi 40 tahun umur tak naku elok maputih tetap maputih tan rana memang alena mas sempajang mas sompar pang Allah Ta'ala jadi anak tu nak kena dai tubuhku sempajang apa dek tu nak kena baja pindah maputih gemek naku larap tu maputih langsung maputih tai tak maputih kadai maputih tan rana mas sompar tubuh jadi ajak tak salah paham madeceng makada nyawa aku pawa sempajang wajib nasaba naku tanah nyawa ipate decengi dek tunle jaji sempajata nasaba ya rodo sempajang memang boleh napas tetap decengi apa jama lo isujuk sempajata tapat tatongi jama le taton na tapat udangi jama le tatu dan tapat sujui si tetakit sempajata makada rahasia aku na boleh sempajang wajib nasabi rasul rahasia idik mitu na boleh naku manyameng nyawata masih mata jaruk lo rerupuata mas sempajang idik na tu ya na tu si tarimang ata na puang jadi tegaina ro manan ro ya senge sempajang naku let tetot tawe le tudang le suju le rokok ya narna kada adai api tetong angin rokok wai suju tanah tudang jadi maka itu api tetong engkau pakai maka dah iya tetok kak rela na alusuk napi
iya rokok kak rilalna alusuk nangingi, iya sujud rilalna alusuk na wewe, iya tudang ria alusuk na tanah. Wak di mana muto nasaba tergantungi polerinia tapi ajak to sinania mato tapake nasaba anu ripake lo mo anu ripindrengi mo boleh mana ripong Allah Ta'ala. Jadi ya tuku tetok sempaja male cenge kalau ki pale cema sesurang naku lo ki tetong tatare napas nampak tatare ayat tapak gang ngkatila alaku tujuna ilana tujuna posita kedo tema sanretoy tema lak toy tema pegatoy tenretahan tona pasaitare na sengetayan reasi tarimang atana puara de atana puang na kulo isro kok tawe masuk ina pasata na kulo ki sujuk masuk tena pasak kok itu dah tamai tapi ajak tewa pak ya tu mak binduk tawe na kunewai na pasana. Jadi ya tu mak kedar rasa aku na sempajang ya na tu telak rahasia ya apa lagi na sempajang kuni tu na kumanya mengi pakai nak dita ya na tu matungka ya senge rahasia na sempajang apa na sabai na pole sempaja tegi pole pakul leang pakai nak ding pahang siba paringerang jadi ku tahu lep ko seropa selapa jadi nih jadi makanya tetap pas selapa api angin wai tanah nah sabak pole kumetorona jadi telak sempajang makanya serana tawe ada sabak na pale nakut turangi tawe mak jelok agama tu na jelok ya naruna jelok tawe na sabak ya ropak jelok mak jelok riolo malempu ya wana na tadangi indok 5 ada sabak na jelok na sabak riolo ni ya roa gagero engkamat tu na ita ya ria wana na sabing indok jimak kada tak klok ki joka tu pas itu uji pak jelok tak seba ala leta nawak dikit tujuh ride cengi makra to si tawe aga to si pale ibere selangi ya na tu 2 malaikat ria tau tak sebarebo tak berselangi kita pesana makala malaikat munra taw assalamualaikum malaikat munra bi assalamualaikum jadi ya na tu pate pemasem pajang nak kalau ki pate sempajang tak seserang malam mak mi ya nak kalau matoki pahasi mama deceng nasaba ya he ada ay memo palektura ki na sabay idi manang supaya mas sempajak ki tongat-tongan ada yang kasalapahang ya senge isa sempaya sesurang idi tomat na pulay ajak to si makali apa lo mas sempajak kung kaisa na nasaba salah gitu ya senge sempajang lebih yang kai daripada tapi kuat dingi tapi gak manengi ajak lalang kata seka apa nasabang kata makala iya mas sempajang manu pasi kak kupurasi subuh ya baca pasti ku subuh dewa di sesurang kuat dingin tapi gak mali memetu tapi ya senge tak kalupang apa ya tuh tak kalupai se tak dandrengi ya engka meto nasabak ya lam meto tugas boleh pengelatalestange lo patak kalupa ki nasabak dek gaga tau tong rino saganida tahu makasih bang lori puangi naku tak kalau pakai tanyaki iya jadi sesuatu malah beku tak pada cemana pahat tak madeceng iya jadi tetongnya ale si tungke mapau makiri kiri kanan makada baco mai musapa kak naku musapa kak mabela kak temu sapa kak macawe kak naku dek muler untuk kalau kamu sapa kak kubaraneti atau makada untuk atau bebe jadi makate bongok lolong bongok malolong dek nak kada bongok mas sempajang jadi sempajak bongok itu kata mama tujuh kata dek jadi makada tera kalau matok mas sempajang niat de cetak ya natu jadi yamat tona tu isa na sempajang jenis sesuatu engkai mana mareng kalinga wajib si paham makada ya ro kale pun nawatak kalewe telu na polai pole ku telu mantaji pitu pole ku pitu mantaji 10 pole 10 mantaji 25 pole 25 mantaji 30 pole ku 30 mantaji 40 sedi nasaba sedi meto watak kale aro makra tege aseng aro pole ri telu tege aro
pole ku nurung Muhammad Allah Ta'ala ya repi tue tega tosi pole pole ku paringa rata pakai nak dita pole paharta pole pakuliata pole to perang kali ngata pole to ripaki tata pole to ripamota ya pole to ku pangemerta maka tega tosi pale pole rasa petalo pole ngena rasa petalo mega pole ritelu pole ridue pole ku sek die ya 25 tega tosi pole ku sempaja 5 waktu kali pue 5 kali 5 mentai 25 ya naruh prakasai nabi tak 25 yang ngakui ya telu tega ya nari ya semalem pak wali telu si wali itang emon roh makala telu rapa kengi itang emon roh Muhammad makala tertongi pala wali 5 makala Allahu Akbar itang emon roh Muhammad enar lempe mantai telu ya rapat apa se itega patapo se dia nari ya sek apa sulapa nakarekeng 5 waktu ya naruh pas se dia sengese di se dia dan resompat tega Allah Ta'ala apa nasaba dek nawak dengiri pau ya radana maka ya Allah Ta'ala dari setegi monro apa ya Allah Ta'ala dek naulai macoe riwatue siba ri umuru nasaba alena me boy jadi dek naulai tamak kurwatue nasaba Allah Ta'ala ya roh dek gaga pasang adina sangadingalele maka dada nate sari parisompa ya sengesa dek gireng kai poleri de tapi maka laki poleri de engkari yang kai nasaba angka meto tapi de gaga nengka para kasana polenari yang kai yang nariasang Allah Ta'ala si parisompa jadi weseng isa si teke nade dek nasi teke tapi si teke poleri engkai jadi engka poleri adai jadi sini suruhku malap dan kahadere jadi matu pasi laturangi kasih pole pemeri ada matong-matongnya ada tasawuf kedua nasaba mai gaumpa ya lenapai si polo-polo pasi laturaki iya jadi kung kawat tak matu pemang lo lanjut kasih parlau ku pola kiri mana salamat ki matu mangkalingai tasawuf ketelu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.